bandum Nabi betaturi wahai insan 25 yang tersebut dalam Al-Quran. Pertama wahai kaum Nabi Adam, yang keintu bandum Nabi wahai insan. Yang kedua, hai saudara Nabi Idris, lam syuruga dalam mata netop iblis lena bina masa tofan ne pegat kapai ne pe kenan bala tentera jeneh bekai pet Nabi Hud 5 Saleh 6 Ibrahim tat mulia tat gemaseh perangoi Halim 7 Nabi Lut 8 Ishak dan Ismail yoh di Mina ayah nasihan Lut sikin 10 Harun 11 Musa an Imran bukit Tursina droneh marit dengan Tuhan 12 Daud lemah lembut mangatatsu yang gile hana jadet tedang laju temak kelebdah jinolun pegah Nabi Zulkifli aputlah Sulaiman karunya Tuhan pangkat tinggi ke-15 Nabi Ilyas lun pegah jina 16 Yusuf belun pengutat samlako Nabi Yusuf rupa cantik ibahate pungau Zulaikha kurma raja nanggro Mesir 17 Syuib umur tatip sepot mata yang jo tungkat ke mukjizat Nabi Musa ke-18 jinolun pegah Nabi Zakaria, Nabi Ayub, Nabi Ilyas, Nabi Yahya 22 hai saudara Nabi Yaakob 20 Nabi Yunus lang perut engkau 20 put jinolun pegah Nabi Isa anak Maryam karunya Tuhan hana bapa 25 wahai kaum rakan mertua Nabi Muhammad Sayyidil Mustafa anak Abdullah